Kuwa gatanu ukwezi kwa mbere itariki ya 9 2026. Uyu ni umunsi w'icenda w'umwaka. Muri kumwe na Apostle Dr. Paul Gitwaza. Isezerano ry'umunsi. Pagurukijwe no gukoza isoni abagusuzuguye no kukurwanya bose. Nzabazitagurisha amahwa yo mu ishyamba. Nzasenya ibyo bishingikirijeho byose. Amen. Abacamanza igice cya 8 umurongo wa 16 kugeza ku murongo wa 17. Nuko ajyana abatware bo muri uwo mudugudu, aca amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe, abizitagurisha ab'Isukoti, maze asenya wa munara w'i Penueli, yica abantu bo muri uwo mudugudu. Amen. Igihagurukije Imana mu buzima bwawe ni ugukoza isoni abagusuzuguye bose, ni ukurwanya abanzi bawe bose, ni ukubazitagurisha amahwa yo mu ishyamba n'imifatangwe. Mu bundi buryo Imana izabakingira inzira, Imana izabagaruza amahwa. Abashaka kugirira nabi bose bazakorwa n'isoni. Iki ni cyo gihe Imana yumvye kurira kwawe no gusenga kwawe, kubera abo banzi bakuriza bakubuza amahoro, abo banzi batuma udasinzira, barabacuragura imbere y'inzu yawe n'inyuma bakubuza amahoro. Mana, ndagushima ko uhagurukijwe no gukoza isoni abanzi be bose, kandi ukaba umuhaye gutera imbere muri byose mu izina ryawe Yesu. Amen.